Opet snimam Krnjavine, ali snimam iz kuće, kao što možete vidite počela je kiša. I to baš pljusak. A ujebem ti. Ujebem ti, ovo ide čak na YouTube svaki dan. Nije. A kako prska odavde, brate, kako, ajoj. Te pa prska će mi kameru, brate. Nema veze, neće. Snimam. Imamo snimam, molim. Neka. Neću toliko. Evo, gledajte, molim vas kako spadam. Ali tu mi mora malo biti otvoreno, jebika. Mora mi biti vremama otvoreno, jebem u korac. Ali mora mi biti otvoreno da se čuje. Ako bi neki grom udari, naš ne ide malo blizu. Ali nemoj trebam više da zatvaraš. Možda snim, čuti. Ste vidjeli ovo? Dobro, Janovac sad. Opa! Neću se. Kako snima? Čuti, malo snima. Ovaj haos, gledajte vi ovo, molim vas. Gledajte vi ovo. Zbog ovoga je bio prekinut live. Eto, sad možda da zvisne baš ovdje negdje blizu. Au, brate. Sad će nek da zvizne ovo. Sad će ne da sevne. Malo ja mislim gotovo. Pička ti materina mačija.
smeta mi dok snimam ne. Seva, to je to tamo. Gledajte, joj moj. Možda opet sjevni. Moguće. Opet sjevni. Kako je tamo? Kakav? Kad stane kiša idem ponovo napolje. Ne da, imam ponovo. Je sevnulo. Tamo negdje. Sevne opet. Ovo tamo negdje seva, tamo negdje sada. Da je ovo prošlo iza nas i sad seva tamo, iza Vranića. To je još malo i gotovo. Opa, opet sevnu.